Ahoy, Amay Yuzira Zadi, Ira Litola, 14 June 2026, Nyamong, Devotional Ashibalong La, Isa, Dura, Langnara, Asara Riven Zibise, Yu Chono Yujacho, Ako Bible sa Abina Toche Jako, Ko Abi. Date 13 Saturday Angize lang mga bajiko yang zubakang lang listen hi rongnam yacho 13 maje kyam June 26 ko apuna thalile listen hi abina rongnam na angize lang hiri abam apuna tepalla yang zuba tepalla are chokwala hiri rongnam cho hi khadu khalang khadu ko atu chonung ba 14 June abikyang yu chonung yo jaba hi rongnam cho Ako adisa thali abina na thi je hi khako ko hilang thing madoza hila abina rongnam baza apam apu tepala hi ke choi ako hi abina hiri apam rongnam ka roba khanglang achang kala abina thaka baza apitu chonong na thingke cha chonang mala hila hida tha lile abina achanga England limila revival amala charocho ako theza lazarati limi apam lang missionary mathicho ako achinglang thaba Calcutta lana Shillong Manipur ako yate jokwala apitam ako khalucho idate asham zurana thingde na je malaki atela haja achira chacho yang zubo khanglang hi achanga abina thaba apu Manipur ako tha che Hida hata changka cho ako api achangka pen api na thaka ba na thi hi ko pen api limila ide achangka thaka ba pen je hi ko na api na achangka ba Manipur Shillong Manipur hi thaka de api choka tepalla na khalucho ako hazala jenirati jidana ro khamasudila api Khuzibi balicho mui kulang jo bazala khuzibi badu yada doctor shirano jo chobade abi achangkau ba kang anyali zarang bana kuchapyo bajaba achanga yuna 14 June 2026 thareba jila chonong liba yuna rongnam baza hina adetashi hajeya arakula rongnam na zaki bachole nara pamna araku khiningda tangkhitanga na toso ngere na kanyang re Amen.
tapchila ashugo amanyilana litrodi sanyara litrodi babalana kachetora yutira sharati sudutani kadri hiba asa mayano tapchila rogo nara apam nilana nara apam de sanam baptist litrona kanyangse kachore. I, on behalf of the Private family and the Sandam Baptist Church, I would like to welcome and sincere thanks each one of you for being here today to join with us and this set of program. Your presence, prayer, and words of comfort are a great source of strength and encouragement to the family during this time of sorrow. May the good Lord bless you. I'll be leading in our own Sandam dialect, so I therefore would like to apologize our non-Sandam speaking friends to please prayerfully, patiently wait for us. Ade tapche ida kyobano ida kire. Reven sibise asa mayayo tapche yatro mate kyam kare maya 2026 Madam Sandam Baptist Litro Timapur Bekyata ate kaitana ata tano. Tapche Chong, Long Nera, Reverend Dr. Alan Sandam, Associate Pastor, Sirang Bayu, Reverend Tridong, Pastor Sandam Baptist Litro, Adige Tankidana, Dikon Libyo, Asayu, Asazayu, Bandang, Dikon, Anyola, President CTUT, Asaula, Trelimong, Sandam Literature Board, Mayola, Ukoi, S. Yapto, Tikon, Tiger Village Baptist Church, Mayo, Mangaula, Tsingbi, Sirang Bayo, Reverend Tridong, Pastor, Achanga Ki, Sanyapa Anya, Achanga Tankinana, Reverend C. Lima, Changi Kano, Tapche Itano, Iba Tapche Tigena, Tankinano, Atige Tankinana, Tikon, Libyo, Abide Tingire. Oh, Kurachiso. Asihi iruna ramni numako. Lachua bamza netzuraba kila. Chegilan ira sakunuchula langara tundira. Reverend Tibisi. Abiakam ning chucho abina akumuko. Abiakam ni uchiro cho iruna makele. Abatumazura hatsni nundam nekaming se tichamla teruna. Ibali chola. Tikira ko tikila regina napa Sandarati asu ko amanyela da Iba atsa mayang chonunanda Kanya na lungki na roko licho na lana dara apante kanya re na ko achali ko tu chomchre Changi Ista de jab se na diba Iba tu rahi Sandamaranda Kam jiha ka jo lile Hipa litroi Hipa tanggang la karoi de Shivak la lide Pastor jesa Part dan dicato Utility Kaya liability Atom bapti nyara Tanya bapti nyara mali Family Jana Roche, that here in the Mugo. Hatatadina, Hiba Gura, Reverend Kibishe, Asu. Yusprala, the Geraka Gutani. Abide, Litro Chata, Abon, Jindin, Rode. Apuna, Hodisa, Inventum Pomayo. Litro Chata, Peki akasena abina hiba tangala haroide amaboku ahibala ai bakija konna ajai Chimor Torda Union Adrakam Akudi Baching Chari ko Kanyang Show Asta Chosu Reverend Lip Tsuki Tura Ira Yung Tura Za Abi Ira Yo Tura Maling Makona Ira Yo Akora Kutsachu Di Proche ko ချက်ရအောင်အပြီးဒီလာနာလိမ့်မယ်
굳이 봐자리면 자티 봐자 이런 친구들이나 하다 꼭차 거는 이나 자가 아차세나 이나 뭐 치바 가들이래 고 일롱들의 이바히 미치니 일미도 굳이 봐자 이런 영역하고 달리 봐자 이사 성dar이나 자 봐자나 자가 비김저 Jadi, bagi pembaca asal bahasa meluk ika sunnah diubah, tapi penting rumah. Ada sama mayoriti dikiri ketui, ada mayor sebelum dulu nera bintang kiri kiri. Apa maknanya? Apusca isa samdam literature board la samdam literature la tukte cara ayi tongki kan tajo na literature ngana literature board ngana yu kato ye yung ba sem tulai apuna kan yu te choba ko apuna tap lo choba 1964 to 66 adu Angola Kiti, ada subjek lah, subjek katu, mission and evangelism guna, hata literature guna, kata evangelism musuh-musuh, anggo hata bah subjek katu kicuele, anggo hata bah kibat na adina arti asdasi lah, literature bagi jaga, musuh lo baca soul winning. Evangelism na ada hadapa, Angola, ada hadapa, ada Persia, Cuba, ada lah yang mengkalau coba katu ni dewa, ada katu. सबसे आगे जिंदा ईश्वर के धन्यवाद दिया से आमी खान के निका समय दिया करनी और ये दे इकु कथा नबा आगे दे एक दुईटा आमी कबले मन थाका तो आमी खान थाईको विलेज बाप्टिस्ट चर्च और थाईको विलेज ला ऑन बिहाफ रा आमी ये कथा करी एक दुईटा कथा लेकिन जाबले आसे ये आमी खान ला जीबी स्कान भी और दसा खान भी आई बोले थाकिसे कॉलोनी खान भी हॉलिडे कोआ निसना एकदम अनफॉर्चुनेट आज मॉर्निंग है और एक फैमिली आमी खान बसिते मुरे अपराही आमी खान माने भावना निसना आइबो पारा ना इले कारणे आमी खान सब के एपोलॉजी मांगी आसे कोने तो जनाई दि आसे Today as we gather with heavy heart I on behalf of the board of deacons Tiger Village Baptist Church GB's council and Khayoko colony Tiger Village convey our deepest condolence to this family and loved ones. May God grant you strength, peace and comfort during this difficult time. 이를 진으로 아들 들어올리래 하다게 뭐든 마발하니래 하다 오와 알리미드 고지고 하나님 못오리디 그런 롱렌다 그런 동상다 그런 오히마나 그런 롱킹나 뭐든 마발하니디 이스 상담 유 상담 바프티스트 처치 디모고 고 상담 마요리티 Purity, generosity, security, visual party, katoi lo irritability, ada lamu tu ko healing down, everything kanya. Irritability ko kita ni cumci. Uwa akan jadi apa itu priority coba, atom dia coba. Apina akang di dia, tunggu priority coba sah. Asyik literature, amalong literature, ko key itu apina kadang atau tidak saja. Oh, family sebenarnya.
这在看到阿宾 priority 个啥个阿宾比有西不龙的，有这么多包括哪里的，或者的包括了西不龙 vacation 啦，summer vacation 啦，winter vacation 啦，西不龙的，按你这种有 prayer meeting 的，prayer meeting points prayer meeting 的，当kita nak points mangga kenung bala, mi api tu anyela amlong yo hero re, YouTube yo hero re, samara yo hero re, 중차리 yo hero re, litokari yo hero re, tang kita nak points mangga mi anyela haza YouTube yo apa yo hero re, haza dashi api na amlong kan simsa. Reverend B Waka Tradakatwe Abi Waka Katu Trakona Matsanga Tikona Abikang Alali Bachapo Publish Anumba Ati Kinadine Go Hatsuruza Tradakatwe Nongla Kadila Zongrang Bayu Minute Mayamanga Machang Daide Makurang na Isayola Sayib Joro Krista Kilam Yojola Lasik Yulang Isama Jam silent prayer Masaraning Dang Adi Jiri Jabanino Uwa Zongra Kado ina Longri Jira Bukibi Tu Changda Ko Kanyang Re Ira Bekan Yamung Tunang Mamate Changi Ira Tura Ikira Amuanula Ira Hila Pamle Menapaki Kya Unichono Nana Ira Yabamaki Tro Nalam Choro Itu Tsa Amen Macam Bono Asa Bayang Yo Takche Aram Chela Tumchi Hamutumba Ila Ro Tikira Rati Amosan Rati Amagi ko asula na kado yoroko nara pamde kanyare narucho kuna iba chati kadam lange chingringke menati kyani paisa tham zino kiman mano yade tur aro sobra Amar Sangat Baptist Church pra word nukura state nukura iman ahikena balikan ahikena chutpurishe Amikan so nambra kushibwa junai ase in return every family aro church pratibule kunai waliki amikan heavenly father bra amikan so bless kuri dibo ko gina amikan akase nijor kotha bra 4 minute 5 minute ami share kore bole mon ase ira secretary bana iba associate manager choda pa Babanya, Pari, Sunday, ating katuto sa likhangla. Ikhang sorang bayu chang tanong janong tanong na jingjang ako YouTube ra ako Monday 8 nyangya ira secretary silong na ite yocho. In a working calendar tingko ako chenye hitsa fasting dichocha Basa hi komale tapche za ashimu kuna basa pamate tanye sangam lila ko di yuzi hiroba ang chiko du boy ki jongba yamunge ko ako ina za tingchi ko khanglang abiyang phon sa ko ima na khailao ikulai khangla aroba mapanya 14 June la za pamchi takhida mono ki thano ira na changda khano nana zorang ba yo chi ya changda mo Kuno hatanya mungza segiling la you see Yeroba nyamunge ako yode abina lamtanya ko iza hatanya mo segiling kanong bay hadala ni cho anyong la kanyang re hadala ni cho asangula tangkidang nang ronam nongba hadala ni ba phone kang di cho ijekala choda baliu Haja tashi sajo. Ada amapa angize lang Saturday amapa sa shoko
ako uchiba kalang bamde yusi karam yuchio choza tuode 장랑 백 호스피탈랑 좀 오고래 유신이 기아바데 장가고 샹 저거 호스피탈 치고 아르고도 치고 아고 두카다 디게 쳐 아고 요네 이런 mga 빠지고 아시안 두르나 mga 빠지고 이런 총야 양급다고 아고 아디 이바 테블라 이자 꾸비되게 몽주라치데 아비 아두유 조롱바 paper girila thaya choe ako isa to thalaya choba ore ako khungchoza tusa cho pathim ade chadila imaja alila khalu di choe ishang baba abicha mare thinde heartbeat the continuous speed ayati mo ba sa chushi ba da ba cha choza inamo khamsu choza ija jiko 이제는 뭐고 쳐서 이모라 그게라 쳐서 지로버 감수되라 아자 아창가자 줘에 강아비는 타바자 가요 예 아비요 나티싱 아비요 벤 아타쳐버 이는 개체고 아총랑나 유튜브 라인에 쇼만 업로드 사자고 아고 하자 팅데 13 June 2026 ako abina hazar thapa yunaruna naroba ajena segilin yuke karazile ako page thengi ke tha baba khanglam achang kalang abi tha ka baza abina mari choi mari sai haza abina tha ka baza Kolkata lana Shillong Manipur desh achang ka shoma mga athala abi haza desh agota de benza bate chabo khalucho report ji aza lile in WhatsApp la ko YouTube la nare kyam de chabo dekha achina kala abadongba Jisu Krishna la muchi amala muchi ko haji ko yuzi ka moroide in Bible khadu isaba nila ida hinong 2 Timothy chapter 4 verse 7. Kuti anyumba Timothy akhi maya arathenge ina khada aja khada ko ina chidam chi shang ko ina yutiza yoba ko areke adedina iningdam amasaba kuti kai abutumba yuje yukhabana hadzanya mungla ikhang janong liro hadza yopole ko ikhang tuma ta sarana apirono long pina yuro ara adamong khang hadza jiya no ara adamong khang hadza jiya no ningko kila choningdang agyang katu lile asuronong bekya katu ko asanong bekya katu agyamnong bekya katu ko rochenong bekya katu abadongba zongrang bayu ichira abina ala mawaja asara reverend cbc cha dikira atong lile ta asara reverend cbc cha kecho abina atang lide kabina parana mamuchichi ba parana mogo ba koche roba ina anya sang lamke ile number kadu abi dike la yade hagling hitoi chochi adija zulinge zuzara apam uchiatala professor lain dashi uchiatala zuzara apam government job la zatu khangso ho Reverend Tibesena waka yochoroi dikirati atong yolana abina waka atongu tako asamula sangdam yula athe atha sangdam yura kadubina abina madecho yuje zeto yuje maiba abicha kecho Paranyam nyamong kadudusa ija thakta pamde ko kang hitoi aro hirode paranyam chocho ina abichana mayuchi abina risibi konono atongna ina tu chungya chero ina tu uchi chero mayangrate mayore dane abina tu mathero tu chungche chero to abiyo risibi ko yono mamalaw lang na makhke matitang ikha apamla hida thare ko ba apam de changda yora agang kadu arang cho yutila
la ading mashichiba abicha yeba jiya hajego abadumba zurang bana hezikia de nana tusa yujela yakangla yujela imabakangla ko yuje cho achamchi makangla ina nana arorekela masasono alongde ina na manozino na shise parana changi nungta chichi marachi sono dekya de chola ini yucho abang salide ina no zino kan asara river tibisela ata majing chochoma change sangamila yuti hero bakang tipake mona mumba nyamo change devotional la abuna yuchono Bible nina tapche la zera chang hiking na ba jabo abina change chono beach maga thoro tha yo ba haja ning ba jabo abi shoma limite na buji ko abina macho cheba yuna khadu change chono mi ba abuna chincho ba mamanu ba iranasa he ko je choda yuna khadu macho ba buji ko judarati shamsurati Naraside. Ada bayuna sana coba cino. Asro langra, nauna yo bayuna thapa chimtura kela ina yo jabo. Tachaso namura kyang changna ko. Ada bayuna kada wana achanga rumnamba. Machoba li bayuna irajanira ako iratura theology waro kiba kana ngachinge kiye heba kada yuzi chana ba ina nongreira buki kham tuzara kham ani ra kham iba khamali khadu yoga jare tulo nauna shida ko khada ata ko chi ko adaba yuna tunga choba rumnam rigine yoga jole ako haza yukhela zatuno dara pamna changchino ba mata khelo isa turang lang narana sheno bajaba ki atunya mo chimong baptist ti thola no la mata kyo manonge isa pamna tangkita na inglong lesani mo nana yuzi jang ko yolanga nana sa tu yo cheno isa turang lang narana tikera aso reverend tbc yo isa pamna baka abu tungba jingde yujela ako ngoba ichi sabanya mo yuzi redi idoi na bayang yo no la mata kyo Ade, ina takhi ya liba shemaso, kohima taung la tuna zino, abang chota ko bole, kohima rena sangam rena yingyale, langa yung sangam liyong rena yingyale, ako dongchem china, ade sa jowa, lirisim chongto, hatari abang na yingyale, mana atunyang zingsilang chinonge, isa dan kitanga abadongba jingde atu asaza tapche akong utno abadongba ningla chechore iba tapche la rozera ba mala moajang abina tu ata uchicho isa rorati abamna hata uchino magapno litona pas erin sayo jole ajego achetura kadoi karila mazuro ito pas yang chinong lang ala azamaza ko yuchire dongkem chinong ko dongkem lana Chimur China, Adesa, Dori Babu Kikina, Motu Chanina, Kari Papa, Eren Sadi Lego, Yusichiko, Atego, Pasta Mutuna, Motonome, Atu Funeral Service, Tambakalando, Ditora, or Achatura Tali, Charono, Atego Achatura, Ditora, Tazesa, Takinana, Iritirasa, Ze Charonome, Atego Abadonga, so Christian La Bongo, Iba Tache, Mala Matamde, Rodan Lago, Iba Yukatuna Chechore, Zaramana, Ra. Pamala mawaja Maya achangka ki sayepa anya santam kia ki ko adesa tapche la sa jonalile iba ki reverend spisena samana choba ki isa ki shikila lile ko abinaka tam maina liba ki katwe gona azana change hiba tapchela hiba ki chano khatu ko lo le singza choir na chano ko 2 3 isa yaba isa machana nolam kyona chano
matele adigina tike kona suroya ashampe yang chi mode tsirang paraki cha biojano la yung tsirang mana kamcho boyono ko hiba tankina na kepo isa merchant na kepo river sea limana demikatuna zikano abina zika ame tabakala azro de kata chatucho ila hotel minister pastor kuna kungsayino ko ara ko chatuno dade koyari na kisayano chatubakala majority utility hachurutsa akala rono merchant tankina na re hallelujah adebeka ki yakala hiba me hiba shabeli yang dong ko itu yang vanong ko me ranglong lile ada angizelang na hidashi na kada troko nyingi balangse ko nguchi na tro abo nguso iba tapchesa adikelana ichi na lang na cho aning se ko atichia malacho jisu ningla tangki dang na Revenue say, may nakela biyo jere, nalang choro idutsa. Amen.
။